aksano amok naragsak iti pagtungpalang agtuloy ka ken Jesu-Kristo tatigon ko nam agor uray ken ka ragsak himket di pa nagserbi ken kung palem ti bilin ni Kristo taas si degen ti ay na amang alakadagiti iglesia na di ka maupay di ka aksano amok naragsak iti pagtungpalam agtuloy ka ken Jesu-Kristo katigon-gonam agur uray ken ka ragsak himket di pa nagserbi ken kung palem ti bilin ni Kristo taas si degen ti ay na amang alakadagiti iglesia na di ka maupay di ka aksano amok naragsak iti pagtungpalam agtuloy ka ken Jesu-Kristo tatigon-gonam agur uray ken ka
Iday tuyadaga at ang pagrepingan iti tunggal may sa takwan ki siya sinuman nga agbibiyag aparalaing ti bukod na biyag amuel nga rod pamagpagati apo pagrepingan nga aramiden ti padam nga tao o ayatem ti padam nga tao kasi tabiyag matin ka pa ng dungo dati bukel nga imo lang iti sa bali isuntumit lating kamaani aming nga oras iintay ka na biyag puraen ti dakis agmulat na imbag intay suruten ti dalan na sangkwan ken parang rangin silaw na Diyosan di mo kaya't ang maaramid ken ka di mo kumamit nga aramiden ti padang nga tao o ayatem ti padang nga tao kasi tabiyag mo din ka pa ng dungo tati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani o ayatem ti padang nga tao kasi tabiyag mo di ka pa ng dungo tati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani tati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani tati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani
Terus di Manggandana